Yo, what's up, everybody? It's your boy, Mr. Paul here, and it is Beaver time. Feta lang makita ni Facebook man ni kita ni papa man ko fay me abe kato uta kita ni she was doing the duck lips. Don't know yeah, was it is it duck lips or the duck face? Be. Kana hangi fa ofa kita ni te mini foi like ta ko do be ni ay ko duck lips. Ano matano me kita ni fay feto nga aki pa an ko alo pike kita ni ke ma meal up for time me. Ko alo ke kita ni o pike kita ni ta matala no. Ay mahalo ko e foto nga pike kita ni ko tala bo wai tengo ay ni duck lips Tengo una juego que tengo. Tengo una juego kita ni ke ka hu duck lips me pyo tango ko na nga binang. Ko may na o. No. Ha me na foi. Ako kanya nomolo. Ada mafia magitay ni. E matala no magitay ni. Mana mamate ni nguduan na duck lips. Mana mamate ni ngudu. Pafoke ni nguduan na nomolo. Wavale pego nomolo behema. Kopia daw ya. Wow, hey, the duck lips me kung sabi. Oye, kakay, just be who you are. O, kasi duck lips.